Kolasib focus clear to te in zavai chabe vek ule kan program masalama kan lo clear ho to ang khanin Kolasib district ka Mizoram lukapui mo tak tak te fang kwalin hun kan lamphang ho to ani a tin vinia chhuanin district capital Kolasib chunga hun kan mango don ani a vein kan hun man tura hianin sarkar department sang sang ina an malak na te an na thonat an na thote le masona kan mu te bi chiangin hun kan mangho don ani tin hei kan hnung lampang kan huang khan signboard lian puya manga eberte lena Kolasib ilo thleng ti kan hua khi signboard lian pui le moi tak khi zoom Kolasib 10 min tar sakan ni a anni hi thala tu pol indin an ni a tin hei mei ba ka hianin mol khang lama te sakor hui toy lama te po tiang signboard khi atarin manaw la to bo kani tin anni mei pe lama hianin sarkar department sang sang te NGO te le mimal angpon kan district moinan hianin le kan mason zel nan hianin thil cha kan ti ve the ni ti kha kan han soi bo kan ni e ole kabula hianin Kolasib district mi poi mo tak tak pani an chhuwa he ka ding kabul cha chu hi Kolasib DC Mr Arunti IAS ania tin apialea sonin additional DC Purel Chanpuya ombokania anin hena chang hianin DC Kolasib district ina DC ina an thote nge anti tlang puiti te kan zo don ani Kolasib mi puite chibawla Mipute still straight hi Kolasib tana till poimo tak Kolasib focus program no Kolasib focus in tum ania sarkar schemes le policy ten mipute atleng pak turania chungchaga DC officer turin chu pakat pani pali patum pali important work pakat na chu DC hi Deputy Collector ania chuangin entire land administration comes under the DC panina chu district magistrate ania DC hi district magistrate ania chuangin law and order le peace and tranquility le public nuisance le awain chu DC noya alokadon patumna DC hi deputy commissioner ania Kolasib district Masonaturin development works le adang awain chu DC office noya alokadon palina chu administrative head ania DC hi kan district awain stisana le adang awain chu administrative control alokadon heta hetakan DC officer adang strang in section election section le disaster management le NLUP section le ILP branch judicial branch regulatory branch NPR Aadhaar adang so yeah, this is the thing. Maybe you can take the help of our ADC thar heta ADC thar atrangin nagma adang section nagma khalro chuangin kan Kolasib mupite awain chu strisana hi information is power, so you can go to all the sections and you can take the feedback from all the sections also. Maybe our ADC might explain individual sections. Kolasib District Deputy Commissioner Office
kan ne hi amizo tong chuan borsap office ti te po in soi tai la a fia jok mai the ngai thatu tam jok sia ta chuan Kolasib district administration zong en kol tu office ani a chu fangin office poimo takani a ama sabara chuan DC office ina kan en kol poimo tak pakata chu dan le thupek ken ko chungchang ani a chu chuan kai noi tam takanaya khotlanga muan na te theina ta na atru langzela order chhuah te tin atul huna police force tirte chutiang chi te po chu district office atanga kan tho ania tin chu lawa chuan he deputy commissioner office hian district chunga district collector ani na angin hemi land revenue chungchang zongsong po hi a khoi tu ania chu chuan a kai noi NTU nan tu hnaya kan hriat thiam nan tura chuan National Highway 54 zau chungchang tele hemi rail kong bari tang rail kong lai chungchang compensation pek tu chungchang zongsong ate po athu top siam tu le awat te lan thei tu chu he deputy commissioner office sakan deputy commissioner DC hiani a tin DC office a hian branch rang kan na ya chung branch te chu pakhanna chuan law and judicial branch ti tamaila judicial branch a chuan an pek chhuah thin chu hemi vai ho mizoraman lo lu ve phalna permit inner line permit kan ti ILP te hi kan pe chuaka tin chumi lo chu kan pek chhuah le chu tribal certificate te kan pe chuaka chutiang chi certificate poimo achu hemi DC office ring kan pe chuak thinani tin chu ba ka chuan election branch kan nei boka kan election branch hian in thlanno na piang in election na atana roll mantur I roll revision le a preparation a siam zongsong ate hi district election branch atang hen kan siam veka this deputy commissioner hi district election officer ani boka wangin heng zongsong a hi election nai do na kan roll mantur electoral roll te po hi asiam tu ania tin election alo hun po a election conduct tu hemi kan district huam chunga constituency ranga election alo don po a election na thok tu tur sarkar thok le zirtir tu te po tir chuaka thon chuak thin tu kan ni chuan chu lo chu branch pakhat poimo le tak kan nei chu disaster management and rehabilitation branch DMNR branch kan tia DMNR branch hian kan district chunga chiat to na rang lo omate sum le pagai tanga tran puina mai ba ka atul chuan silpolin pek chhuate kan ti boka I sarkar khatiang poimo ang chi zongsong te poka kan report thina chu ba ka chuan engemaw chiat na lo thleng tur laka mi puite ne na warning pek chhuate po kan hna ania chung huna chuan mi puite ta na olsam taka chiat na lo thlen powa aman choi lawan biak po theina telephone line te po kan neya chung telephone line 1077 mang hian mi puin olsam takin helai Kolasib office disaster management cell te hi an contact thei bokani tin chu ba ka chuan chiat to na alo oma thlipu alo tle don emo cyclone alo thok don emo ani poin Kolasib district ina kan malak na pakhat kan DC zom takpu arunti malak na pakhat chu hemi mi puite hriat tir thina SMS manga information pack chhuah na hi tuna hian kan kalpui meka ta chuan thlipu alo thok don ani chu poin ama ni khata te information kan lo pe lok thaya chu Indian Meteorological Department IMD tene na tang kopin chu thila chu tuna hian kan kalpui mek pokani tin chu ba ka chuan development branch kan nei boka he development branch noya hian development work chi khrang MLA LED fund kan ti te MP LED fund kan ti zong na te hi helai deputy commissioner office atang hian kan MP fund le kan MLA te na LED local area development fund an nei zong a pek chhuate an hatho endik te khang zong a monitoring te po kha kan thok vek bokani
tin chu ba ka chuan district a hian NLUP anodal department sang te khai khom tu chu DC office he nia district deputy commissioner office hian he district chunga department sang ena NLUP na an tho song hi a khai khom atu langin sarkara te athlen chole report athlen chowa beneficiary thak ngai te ano omani po in chung chu helai office atanga athak na tur te po hi siam thiran ya chu tianga thak thei na puar chu kan DC po hian ani ani tin chu ba ka chuan hami Kolasib DC office a hian chung lo po chun hatho dang tam tak kan na ya kan soi vek don chuan kan soi seng lovanga Kolasib district ina Kolasib deputy commissioner office kan DC zam tak pu arun tiam halak na pakhat le district dang po ina min enton le tura kan ngai kan program pakhat chu mi puyo program ania he mi puyo program a hian thatin office working day ni masabera district chunga department ranga officer hote DC office conference hall thut khom thin ani anga chumi huna chuan mi pui tu po in eng department laka po har satna emo an nei chuan chungan har satna chu ahuna anron kalpuyanga munle muna a khoi tu department officer tele helai kan district kan borsap kan deputy commissioner kai ronong roya munle muna chuti ang an har satna te chu solve dat ngai tua tu mania chu atakin thathar lom le atang hi chuan kan mangtran thei tura kan ngai panhi khathan soi belle lokila pakhat chu hemi adar tu lai kan ngai poimo mai thalak kan ti mai adar thalak a hi akeng ko tu district akeng ko tu chu deputy commissioner office kan nia deputy commissioner office a hian tik lai point adar thalak asiam theya heng adar thalak te hi atru langin helai atanga atha kan lak ba ka nakina chuan scheme dang hemi scheme rang entunan kan ration card te kan ni zain hlo na card te ne na kan adar card seeding atul hun poa chungzong department malina anlak anbo zui huna po akhai khom pui tu tur lo en pui tu tur department kan nia tin chu lo chu kan khoi le pakhat chu NPR kan tia National Population Register kan tia chu National Population Register registration waya chuanin hemi census sang ni le som pakhat lakal zela census data te update te online na update te a soft form a digital form ada te a update chho zelte chumina chu kan thok me ka thuna poihan chu kan boi pui mek te zinga poimo tak pakhat ani khangkha deputy commissioner office na kan na tho poimo zwal langsar zwalte chu ani Kini police department Kolasib dahi SP hawin kan oma kini hi kan atlang puin indai lau kan nia kan sang strength is hi som pakwa tura tuna za somriat taruk vel kan oma mi somthum pathum vel vacancy kan nia tin kan thria dangin Kolasib district poi mota kan nia kan thenom state Assam nen kachar re haila kan di ten poa border nei kan nia tu wa chon Mizoram ta na poi mo le tin kan ei le in kan bar lo lu na ber ania tin Kolasib SP noya hian police station pali le outpost pakhat kan nia tin SDPO thutmun kan ti subdivision hi pani Kolasib le vaireng te kan nei boka chu kanin setup dan le kanom dan chu ania kan sayang khan tun mai Kolasib le kan neighboring district state dang tenen kan district tenen ramri chungchanga temo tin misual le thil chui le engmo chungchanga buaina te le har sana te omne ne thina maro chu wa nei tha takin hi tun nai
kum ni chung vele chuan engma boina le har sanna kan nei lawa lombo kan lom bewatin kachar SP te le hailagan di SP te nen po kan thona tha karin be po brenga thil sang sanga atul chuan phone te po in bein tin WhatsApp te le SMS te pan kan be po brenga thil kan soi howa thil thata ke na kala chuan chuan an chunga po lom amatin kan nau ten theito pan chuwa wangin hu chuina konga le thil sang sanga kan thok that thokhat biawin kan thria tin Kolasib district a hianin hei kan police station sang le kan traffic ten motor khal dan lo motor khal chungchang en man la na sa traffic violators te po hi kan manna saviawa hei mi puite kan ngen du chu dan zom ham turin kan ngen duwa abekin Kolasib hi highway in min pautang ani wagin motor accident te a thina tianga hianin fatal te thina hial theng te po thina chu wang chuan motor khal chungchang a po film khu turin ka in cha ni sela tina bekin two wheeler te ei helmet khum te hi kan an strict viawa ei hi police te mani tan ni lawa a khal tu te tar ani chu wang chuan mi puiten mingai poimo sak ham tu la min zom sak turin kan ngem duwa tin highway hian motor khal chungchanga lane driving kan ti mani side lama veilam ne ka motor khal hi kan chi na poimo hi kan himnan le kan za vai ta ni ti kha kan sei duwa tin tun hnaya hun sanga Kolasib district a SP te additional SP te SDPO te le OC sang te phone number contact number hi kan tar chuak lama heng te mi puiten min man tang kai saka min pui na ta na le tang kai thil tu min thil na ta na kan ti nia mi sualman ko ania mo dan bo chia on thia tir ko ania mo heng te min man tang kai sak turin kan ngen chewa tin mi puite Kolasib district ta na kan tho ho na ama tho ho na thatak min puina thatak awangin lom thu ko soya tin hun lo lakal zel tura a aya thazok po min tho pui tu le min troi om turin kan som duin ka han ngen hal bok cheu ni Kolasib Forest Division hi sang khatlakwa somsari pakwa din ania amasain Forest Department hen ning than hi kan neya ni puiten kan khia lo thil tam tak te pom theya atira chuan Forest Department ti kan nia chumin hnuwa Environment and Forest ti ani leya ti chuan mani kan hunglok ka tangkhan Environment Forest and Climate Change Department ti ati leya chu a department heng hi thuya mi puite pon kan thaphu lo mai theya tu nai chuan Environment Forest and Climate Change Department ti ani kan soita kang khan Kolasib Forest Division hi sang khachukwa somsari pakwa din ania a chaw zong hi square kilometer sang khajanga somnga pakwa ania he division chunga hian range pakwa oma a division hi lian lo ma se lai forest cover mun poimo takani wang hian rensi kan nga chung kan rens nei te chu vai reng te Kolasib hi Central Forest Range kan tia nia chuan bil khothlir ania chuan sai pu eta no thimen buk pui kon pui bairabi bu chang khang ho kha ania ti chuan tlang pui kan malak hi Indian National Forest Policy ti lo thing tura department hi dinania ta chuan forest ka party lente tin chu mi pia lama chuan kan rama nungcha le ramngo le ramhul dam doi hum hal le ti pun ania ei hi kan malak na tlang pui ania tin tu nai atang khan tu nai an tila sang ni pani tang sang ni pathum atang khan National Afforestation Program kan tia ta chuan mi ramngo hum hal le ti pun hi malak na scheme lian poimo takania ta chuan mi pui kal plangin hi na tho ania ta chuan Village Forest Development Committee kan tia thingtlang khotina khata department ina ma lang na tur le implement na tur khuwa mi te mi pui kal plang khan kha committee kal plang khan department ni na athokani chu wangin Environment Forest and Climate Change Department ni chuan mi pui kal plang te ka na tho ani
tuna po hian scheme lian tak mai GIM kan tia Green India Mission ania hi India rampum huap 8 mission anti zinga mission pakhat ania chu tuna Kolasib Forest Division a po hian implement turati ania tuna hian malak mek ani ti chuan hei hemi pi lampanga hian division mai ni lawin tuna hian circle office po hon tumme kania ta chuan kan chief minister le tuna forest minister ni lai mek hemi rem san hi kan nga ka project venga son sumian ni phei chuan circle office hi an Kolasib hi min thut dona ta chuan no dan circle ti ania hemin hnuaia hian division pathum Kolasib Forest Division Darlon Forest Division le Kortha Forest Division te dona ni chu wangin he circle hi district mai pialama forest administration a chuan mun poimo tak le bial zau takani ti po kha mi puin lo threila a thawme Kolasib Forest Division chunga tlang pui thua protection waka kan malak na pui han soikai le zokila abik takin hei kan district hi kan van neya haidel project pan hi kan nei dona tuirial le serlui ania helai kam hi reserve forest ania tuna hian tuirial hi chuan forest clearance kan nei towa compensation pon te towa ti lai hian mitam tak chuan abaw kama thingte kan la ru thina ei hi nakina chuan kan power supply tin hiam theitu le adam sai ta po siltation siam theitu ania ei hi den hi poimo ema department is on theito kan han suwa chumi lui tunga chuan hei power chain so kan ti te eng te poi kan hanin man sak bor bora thing zai te po atum ten mawin an tola amaro chu a department lama po mi le sa kan in dai to lowa duang to khi chuan ke kan pen sak theilo amaro chu hi poi mo ema chu tiang pokin serluia po hei kama thing le mau te an tol ma sa eng hi theito kan suwa maro chu khula ya dial nei tu bersai pumaro hian staff pakhat cha hian neya chang hi chon kanin tai lo ve a chu ti chung chuan department le division hi chon theito kan suwa man po kanin man nok nuka choi te po kanin soi tira tin chu mi pia lampanga chuan hei sarkar ina thinga phun pui tling sa tik plantation kan ti te poi ru kan sa em maya kan mu thewanga project veng forest complex a le helai division complex a po he kan chepel ula tamzo kero insurance level a te po kan dispose a hi nakina kan la ro hlu tu a district mai ni lawa a state pum ang po a government revenue source poi mo tak tu rania nga te hian theito pan suwa zat lai war ten kan nau te an duty a motor ke som pati nei tripping mu za te po hi azan po hian kanin mantri tin su tiang ze din hei kan district le he division hi forest nature resource sai chuan Mizorama division house saber ani hial karinga ta chuan hun phiate maute engte hi kan resource poimo tak minor forest produce kan ti ania amaro chu hun phia hi mimal chin le NLUP an chin hi chu department hian revenue ala lawa amaro chu rampon an khaldon roi chuan administrative fee hi ti angaya amaro su reserve forest sunga mi roi chuan ke ji khata cheng sari hi department hian sarkar revenue a hau ve thinani ta po hian mitam tak hian lai sia pe thalawin apum pel zong hian kan kalthi amaro chu an soita kam kham nei tu san ril ru atang lo chuan hei hi le mi pui support na tang lo hi chuan department tan po hian protection hi tho har sa chin om ve a chu keng zelin mau po hi kan lui dunga tol suak tame ne maya ta chuam adan pa ngai le helai state chunga mi tan chuam pum khat duli te ania ato lem lo ani chu ti chunga chia all ruk tuma kan han hel trang tang te chu kan ti lo tu kan ti ani ti po hi mi pui po hian in riat hi apoi mo le in ka ria tin chu mi te lama chuan hei kan ram hul dam doi al hun na po kan riat lo hi pon lama tang hian aru kinan collect na sai maya eng po hi hum hal ngai takania chu wangin he mi hum hal na konga hiam na department ko tingot ngak lawin mi pui te hiam kan ram ro lu bik takin ram hul dam doi te hi le naw bang kan ti te kan hum hal zual hi apoi mo le ani chu tiang zelin ram sa te po sa phu kan tiang si te chu wang nei tu san changa kan hum hal apoi mo a
forest department malak nei chuat lang puin kan khavek to kan rama nung cha le ram ngo hum halte a om sa siam belte tin economic plantation punte ania tin mi pi lama hian ani na takai chuan a department mal long hi chuan engma thilati hlo tin theilowa nichin kan soita kang khan a forest station ai chuan village forest development committee kalplanga na tho ve kania chumi pia lampanga chuan a protection lampanga hian mi puiten nei tu san changa ma department hi kan lak pui hiangai tak mewa chu chu kanin som na ni mai se chu chu ka soi thei tong ni se kalome kini hi Kolasib DRDA office kan nia DRDA chu District Rural Development Agency tina nia kan tumber chu thingtlang mire theite choi kana an mason na tur ngai tu hi ania hi Kolasib a hian RD block Rural Development block pani kan nia thingdol RD block le bil khothlir RD block ania chuan VC Village Council kan ti hi somnga le pahnih a awma amaro chu kenia chuanin VC ringot ni loin khoper ang dawa kan ngai South Simluang le Rastali telin VEC kan ti Village Employment Council somnga le pali kan neya chung te chu kan en kola kan department hianin na thona kong tila ruam hanna hlom lianin pali ma kan la meka kan mala na pui bera chuan mi pui na kan hriat thiam ang zongin niza in hlo na kan ti NREGS National Rural Employment Guarantee Scheme kan ti hi kan mala na lian tham ber ani a heng te hi district attain kan khai khoma block lama sum le pai te pe in keini in state atangin state in central lama train sum dong thina chuan sang ni som paruk som pasari chung khan ni som li le pahni kanin hlo ti ila ni som thum le pasari kha financial year kalta khan kan thok zo mana abak ninga hi kan demand to sa rule le na turin state lama tangin sum minron pele ani chuan tun kum kalme ka hian ni som ni le pariat in hlo na tur kan dong le to boka chuan adota chuan PMAY kan tia PMAYG Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin kan tia thingtlang mi le theite in sak tanpuina tun ma a IAY kan ti ang chi kha ani a IAY a khan mi pakhata cheng sing sari sanga kan pethina tun tu mai ro chuan PMAYG a hi chuan cheng nuai khat le sing thum pek tur ani a kan target hi mi zali somruk le pahni ani a tuna hian mi za som sari le panga beneficiaries za som sari panga peturin kan in buat sei meka MIS a registration kan ti mek ani chuan tuntuma hian PMAYG a hian in installment thumin poisa hi pek tur ani a avoi khatna za som thum chu cheng sing thum le sang khua kan pe anga avoi ni na za somli cheng singa le sang ni kan pele anga alas installment avoi thumna za som thum tho cheng sing thum le sang khua kan pele don bokani chu tianga pe thei tur chuan tu na hian kan office lama hian registration kan ti mek ten kan na tho pakhat le achu IWMP kan tia integrated water set management program kan tia tuna chuan PMKSY ti in amhingan thlaka tuna hianin
project paruk kan neya project 1 2 3 4 5 6 kan neya hian project 1 hian college veng lai diakon new diakon veng thara reng te kon le project veng hi a huama hei hi consolidation phase kan tia a kharna hun tun ma tanga project local to ania tuna hian kan khar feldon meka hei hi a project a top to anga chutiang alo ni chuan project panga kan la en kol don ania project 2 hianin mual khang le kon pui khwa a huama tin project 3 hian thingthel le buk pui a huama project 4 hian not thing lian le tumpui a huama project 5 hian zanlon sentlang le nisapui a huam boka tin project 6 hian not lim en a huam bok ani henga te hian theng angin ma kan la a tuna hian a hlotlin na po kan humek zel ani tin kan scheme lian le pakhat chu MZSRLM kan ti a Mizoram State Rural Livelihood Mission ti ani a thingtlang lama mason natur bok ani a meichia nu hote self help group a indinin mason naturin ma an la a chutiang chuan project director hi district mission director ti an ron vu a ten kan office a hian district function specialist kan tia chung chu mi pali kan neya chuan block mission assistant pakhat kan nei boka ten thingdol le bil khothlir RD block a hian MZ SRLM staff engomazat block mission director howin an om ani chuan anni hianin thingtlang lama nu hote self help group a siamin self help group hi engomazat din ani to a thingdol RD block a hian SHG hi zani somli le pasari din ani to a bil khothira hian zani somli paruk an vain zali le somkwa le pathum group din ani to a chuan self help group hi in hlom khom le in kho sang sang in hlom khomin village organization an ti a chu kho khata po hian VO hi patni pathum te po anom theyang chu scheme dang te nena convergence na malak na hi azong chang thak khopin kan hria a mani lok thakhat kalta po khan ICAR tangin village organization note bil khothira poly house an pe a tin south lama dispo plate siamna ku vakau atanga theng hemi dispo kan ti man zo pai mai thei chi ang siam na hi an pe a tuna hianin an siam chuak meka heng te po hi atangkai khop maya tin a khuwa mi te mai ba ka hundanga sal chu tur te po om thei tura ngai ani a an malak na kal zel tura ngai la heng malak na sang sang mang hianin Kolasib district a hianin mire thei har sa zual thingtlang mi te choi kan na hi kan department hian kan thok ve ani ti kha kan soi du ani a PWD hi Mizoram Achon Department upapol tak kan ni ome tuna pheijo kan thanglian chhozela engineer in chief ho kan ni towa engineer in chief toya hianin building chief engineer te road chief engineer te national highway chief engineer te an oma pathum tin engineer in chief kai zaveng ama office chunga planning chief engineer omboka chuti chuan chief engineer pali le engineer in chief pakhat alu berin min howani road ho chuanin state road te heng PMGSY project te le NEC na te NLCPR te NABARD funding te central road fund nuaya tho te heng ho hi ain kola national highway hi chu Ministry of Road Transport and Highways Delhi nuaya mi kan nia state mi ni maila kan na hi ministry na ani poisa po hi a than liu in alo kala north east hian north eastern states ho en kol tu RO regional officer oma go hatia
tele midang dang ne chung office chuan Northeastern State sang highways chief te ho hi min en colony kan na tho na bil re reng ko hi RO gau hati tanga poisa pek vekani building ho hianin hi aizola building khopui cheina sang te department sang ina building an mamo te hi an sa a chuan building hnuaiah hian Kolasib district ka hian SDO pakhat building SDO oma ani hian helai kho sang vai reng te kon pui te Kolasib te sarkar building sang en kola sak thar ngai te le omsa en kol te khatiang khan chim lama te sai halam te champhai lam te ma mit lam te serchip lam te po building ten in semin an en colony ti chuanin highway bi khan soi taila highway poi kan thang lian seta hemi aizol kong pui silchar atang aizol kong pui hi national highway NH54 ti ania number pek ani highway te hi hei hi a sei bera tuipang thleng rok son Mizoram highway sei berani tin lunglei tutlabung te ko sonia tun haya khan highway hin namin pek bela aizol tu champhai te kol kul tu sel kol kul go pa te vaireng te tanga tuirial te lunglei tlabung te heng te hi highway kong kan nei thar ten nia ke ni Kolasib district a hianin highway pathum kan neya bairabi tanga lokala 0 point tanga bil khothira chuak thei hi national highway za somnga le pali ania chuan ke ni hianin national highway somnga pali laila pura tanga tuipang konga chuan vaireng te daya tanga kon pui thleng hi ke ni hian kan chang thea tin kan soita vaireng te tanga tuirial thi zathum le paruk ania national highway 306 ania hei hi Kolasib in kan en kola ke ni Kolasib division PWD omek te hi napan hi kan en kola ni chumi highway pathum kan en kol ba ka chuan state road hi kan en kol meka Serkhan baga state road NEC funding kan en kola ti chuan tun ma tanga kong kan nei thin NEC kong ni thin kon pui hor toki kan en kola chuanin khumi bu chang phai sen road te kan en kola chuanin khuta bairabia tanga police outpost zo phai te kan en kola khatiang neu kha kan nei tela thì tu na hian mi pui na riat ve mai tan na soi om tak chu chim lama multimodal road Burma lam long plai ko tanga Burma va connect na tur kong hi division panhinan en kola an zo lam to chu wang chuan somi division pakhat so kon puyan ro tilo thing do lan ro in son do na amun te po hi huala ni to ome hemi te hian anro in sonanga tuna kan soitak national highway pathum NH54 NH154 le 306A te hi keini kan en kol mek kan hla nanga o thingdol division highway division ina en kolanga keini chuan Kolasib division panga hian state road zong kan en kolanga SDO te po keini hianin kon pui bil khothir Kolasib vairabi vaireng te panga nei kan nia SDOTC na phejom paru kan neya hetatang hian highway te hi thingdol division ronin son aron omhuna kan hlan chhong don ani chuti chuan Kolasib pa ommek PWD division keini hian state road chau kan en kol to don ani hei hi sarkarin ma la meka thilkal meka nia lamluang dawani pon sarkarin thu ati felvek toni thil lo thleng turani tila asual om lave
kha kan om da na nia tu na hianin kan kong te hi a chuan om lo em maya bairabi kong te khu bu fai phurin rit tak mai quintal somli te zali te phurin anon rapa mei dumatanga 0 point khu ahun pa ngai anga chuan ministry dan pa ngai kum thuma pel to a periodical renewal ahun taka thole hun khala unia February vel khan tender ten boy pui to a sanction te poi om veka hemi hi a contractor te hi mizo pa thei tak te hi kan la nei lo wangin vai ho hian in dai lo takin an thoka ti la amoi lo em lo wanga du thu samin ma hi kan la thei lawa apoi em a voin lama te po aizo lam kan bia mei du matanga 0 point na thok tu hi than felala ni lawa sang sona om to si chuan thani thathum hi lo ral mai ati khan kan kong chu tran mai si lo se siam ngai bok si poisa sang son thar om to si a hian a in kar hemi hun kar a hian a hre om kan ti em thina ni maintenance poisa kha min peto mang si lawa sang son thar poisa manga he kong hi tho tur ani sia thok tu contractor la nei lo chung hi a hna hi hreom em maya mi pui mit mei ve na khop maya a in thathun om katia chu ang bok chuan laila pura tanga bil kho thlir hi vareng te kho chung te hu hreom em a khuar te na sa du thu sam chu ni se contractorin thani thathum alo khal tonga keima ni boilem lo le poisa apo boilovin tan sem lutuk lowa an siam thathun te po hi om to ma se voin ni thlengin contractor hi appointment fel ala ni lo hi khulam gau hati ro office lama te ti mek ani kan contractor om he tho hi anin thurual phian nge moni lu thar tu te hi an lo i sik dewa khang bo ro ka wang te khan na hi amuang deu ni ten an soya uluk taka tender tia chan khan tur te ni sia hemi hi boina mi pui min hriat pui lo hre om kan ti em ru kani chu tiang tho chuan vaireng te atanga phai nuam mi pui te pon za oma sanction lo kala hei in kong hi highway ani to ministry poisa in anon black top done kan tia kan soina hi rei to sia contractor hi min la pet lawa min la ti fel sak lawa fur te lo ni le a hre om kan ti hle mi pui an za om khop mai tender ten ti fela contractor ten on pek chuan thei to pa ma lavat vat tur kan ni hemi chung ero hi chu kai ni chuan rei kan ti to mi pui lam an za om hle mai hemi kong mang tu te ti ngai na tak po ka khabik lo hei lai hi chu Lalthan Sanga, Assistant Commissioner of Taxes, Kolasib District Athokme Kania, Tuna Hian, Kan District Chunga Taxation Department na tho dan tlang pui kanan soidona. Taxation Department ina kan na pui ber hi chu sarkar ta na chia khon ania. Dan chi sang paruk mangin tuna hian chia khan kon me ka. Pakhat na chuan VAT kan ti Mizoram Value Added Tax sang ni panga dan manga khon ania. Kolasib district bi ka hian dorkai za sumri panga kan nei me ka tin chu jing a chon contractor lian railway kan ti te nip kon hoi thok te po eng moza tan tela anni ne na tanga chia loting khom hi ni kum chung khan noi sang khat za thum som ko le paruk avai bel chiang zong chon vai bel si som pathum zet atling ngani tin apani na chuan profession tax kan ti thin Mizoram Professions Trades Calling and Employment Taxation Act 1995 mangin profession tax and country na hemidan noya hian sarkar noya thokte company le private thokte po huamin kum khat chunga cheng sing ru
ai tam la lut chin ten kum khata voi khat chi an choi thina ni kum khan chung zong zong atanga kan mu chu nuai za som pathum chuang zet ani boka tina pathum na chuan Mizoram Sales of Petroleum and Petroleum Products kan ti POL tax tia kan thiat lar hemi mang hian chia kan khon me ka chunga chuan petrol te diesel le lubricants te le gas kan ti LPG mangin chia kan la khoma kan district chunga hian nikum chungin cheng nuai som pali chuang kan mu ni tin apakhat le chuan the Mizoram Entertainment Tax Act 2013 mangin entertainment tax chia kan khon boka henga hian mela te ticket manga so ne yang chi le cable TV operator tan hena tangin chia tam tak kan mu khoma ni kum chung khan azawa in cheng nuai riat chingli sang ni le somruk le pasari kan mu khoma ni apangana chuan Central Sales Tax Act 1956 CST tia kan thiat lar mangin chia kan khon boka Mizoram chunga kan dor kai kan dealer ten state danga bungruan khal chuin chumi tang chuan Mizoram sarkar in chiatle ma mu vea heta kan mu hi kan mu tamber na chu Godrej oil palm hovina an oil khal chuana tangin ania nikum chungin cheng nuai riat singthum sang ko zaruk som pathum kan mutinga tin tu varing khal chuana ku varo khal chuana hian tlem kan hu bokani aparuna chuan Mizoram Entry Tax Act 2015 hei hi kan dan manna chuan athar ber no pang ber ani a nikum masa sani som panga april ni khata tanga man tan kha ani a Mizoram po na tanga mani man romamo le bungro khal chon turatan po lak lu na ta na tax la kani a item somli le panga than chu atangin cheng noi somli le pakua sangsari zanga somnga pasari zet mu ani bokani ti chuan avain ni chena kan soita kan khan nikum chungin cheng vaibel che som pathum le noi som ko le paru Kolasib District Taxation Department hian sarkara kan sulu ta kan target kan khum na ringot po hi vaibel seruk le noi som ruk le pasari ania kan lom le ni engba ka hian kan siat ta na tulom kan soi beli langin kan dealer te kan dor kai te na an man tang kai thei turin online service kan siam boka chu chu kumsang ni le som pathuma tang khan te online service man tan ania registration ti na tan te return file nan te le UI bill kan tia C form te payment thangin online na kan dealer te na olsam taka office dor lowan ti thena turin mani na tanga engkim man tho thena turin hei sarkarin aruam man sakania tuna hian dealer tamjok ten hei hi an mang tang kai me ka Kolasib district a hian kan nufum deuh hle ka amara chu sum dong lian le helama hriat na nei deuh tan chuan man tang kai me bok kani tin kan na thona pakhat chu check gate ania Kolasib district chu a hian check gate pahni a oma an check gate pui ber chu vai reng pe a ani hei hi chu commissioner aizol lam thu nei na hnuai om me kan nia Kolasib district hnuai a hian reng te kona check gate kan neya hei hi vai reng te lampum pela vairabi main khumi konga tanga bungro lo lut tax bungro ron phur lut te lo check na mun le dan ang lo phur lut te penalty en choi tin na mun ania an thong na sakho pa 24 hours duty in tuna khon kan naw te inspector hovin nan thok thina ni kum chung khan cheng nuai za som ni vel zet an chung lu tani sarkara in tunaya hian e India ram le khovel news a pol langthin GST goods and services tax kan ti hi India ram a man tan ani dona chu in ang lekin July ni khata tangin kan mang tan dona voin khan Mizoram Legislative Assembly point chun lama khan an pass ve ta nge a ti chuan he dan hi thale mai tangin kan mang tan don ina ni chu he dan hoi hian India rama central state in dan indirect tax chi sang abel khoma chi som pasari vel kan konthin Mizoram a chuan kan hriat thiam thei dan tu chuan VAT kan ti te entry tax te
in entertainment tax kan ti te CST kan ti te chung zong chu khang ang indirect tax zong kha central lama service tax an lak te nen hian chung kho min GST dan khat nuaya red in ang tlang in India rama hian khon na ni don ta a sarkar central lam le state sarkar po na sa takin kan in buat saya department lampo training te buat sai phai ta wai tam takkan kalani tin dorkai te registration hi pan base ni don wangin pan card ni ve ka ngai dona pan card nei lo chuan sum don he thei don lova tin registration nei mek tuna kan dan hoya tax pathin te po hi GST hnuaya data migration kan ti me ka chu tuna hian kalpui so me ka ni ya za assembly borvel kan pe to a jun tha hian na sa zo ka kalpui so zel turani ya kanin pe man nge po kanin be se ni GST dan hnuaya hian online ve ka sum don to turani wangin bungro leite acha te le department chung return file te tax pack te heng zong hi online mangati turani ya chuwang chuan dorkai ta point na takanin buat sai ve nga ya ati dan thiam lo point mi thiam kan roi ngai to do na chutiang tu chuan kan district a po hian internet service thatak kan ma monga chuba ka department lampo kan in traina dorkai ta po helam zonga pason tur kan in buat sai hi atul em do na ni tin Kolasib district bi ka hian jun tha chungin kan dorkai te training pe kan tuma dorkai zong te kan ko kho manga online manga NIC te nen chang hovin kan te to pa training pe in GST kan mana boy big lo turin district dang ayan nu fu big lo turin officer le staff te po tuna hian training kan in pe me ka ma chak takin kan la so me ka ni tin GST hi mi puita na lok na turber pakhatan soi chu tuna kan chia pek dan chungcha nga hian manufacturer tanga bungro lo chu in central excise te state sang ron paltlang na tax te khang zong bel khom kha ain cher chuan zong kha za som ni panga atanga som thum at chena chona ai tam mani a hei hi atlem pha ngei do na chu chuan kan bungro mana po hong atha zong in mithiam ten ani en ringa tun maya chuan bungro man hi tlom ngal lo ni po in hun rei kan man huna chuan mi puitan bungro man tlom zo ka pek thei lei thei kanin be se chu GST that em na tur pakhat chu ani ti chuan a khai khom na chuan mi puite ne na ngen na kan siam du chu chia tel lo hian sarkarin ma la thei lova sarkar malang na mi pui ham thanna turat ana tho zong hi sum manga thoni wangin chia hi mason na bul ania ramchang ka nga piang in chi an pena sa a in chia pe tu te poin an in thei an in chuang thin ani chu tiang ri ro chu mi zo ten kan la pul tu thei lova tu ne ro chon ma kan son theta chia po pe kan the lo zela chia pe tu ni po kan du ver theta helam kong a hian kan district a po kan dor kai te le mi pui te poin chia pe turin kan ri ro in buat seila kan chia pek chu sarkar ma son na tur le kan ram ma son na tur kong thate dam do in thate ziron na thate mi pui in tur tui thiang lim te electric thate kan nei the na tur ani wangin phur taka chia pe a helam konga in ti phur tur hian mi pui te po kan ngen chewani Kolasib hian local administration department hi nisom pasari thanga sangha zokua somriat pakua khan sargul officer office tin din chanania tuna hian district local administration officer office tin sanghni le pathum niruk ogasa khan upgrade anita tichuan kan na bera hi village council in kol hi ni bera baka chuan central atangin
finance commissioner tangin poisa te mu thina ni boka chung chu VC10 an mani kho chung mason na tura an na tho ania district chhuah hian village council somnga le patni anoma ti chuan tuna hian dissolve pakhat ma kan nei lowa amaro chu executive body han reshuffle lang chi hi panga pali panga chu kan nei to a ti chuan member hi thina wangin seat nga hi mun sang sanga seat khatte tein aruaka pakhatero chu engemo wangin choltiran thunga chute chon tuna hian village council seat ruak hei panga kan nei ani ti chuan member hian vain zani le somnga le pati annia village council election hi tunin thlan nung ber malama kha chuanin kemani department hian kan khoi thina election DC kai soina hnuaia tho ne ania maro chu tunin thlan nung ber atang ro kha chuan state election commission in ti hian keng kota in thlana hi ti chuan ke ni hi chu kan lo ol tari ani ti chuan kanarin thlang ta sarkar approval te state election commission in a result zong alam khoma chuan sarkar an thelu ta chuta thelu atanga approval lo chu atang chuan ke ni hian administration lampang kha kan keng ko vele ta ne village council hian hemi ran chia te an khon thina chung an ran chia khon chu za somnga hi kan thelu ta an ron thelu ta sarkara chuan keinin kan aizol lama kan the chho vele a ting chuanin za somnga ro hi chu an mani in na tulan ti piang an manatan dania tin tun na ya hian animal registration chungchang a hi sarkar ne ron ti thar le ta heta hian VC te ne na ran an ne yang ang khan register anga chuan an register mana chu VC te nan lo khom vekanga ti chuan an ma ni in tun nun nan an ma ni na atulanga an manata na ti tur alo ni to boka chuta chuan ran pakhata hian cheng somni a ran puitlinga cheng som ania ran note a chenga ania ti chuan ran chia bi ka kha chuan a puitling le anote to lovin cheng som ni ani top to ani Mizoram Finance Commission I allowing tharve ta anni chuan an recommend na angin tuna hian VC te na tho tur roman mek ania heta hian VC te na an na tho tur bi ka hi Mizoram sarkarian cheng noi somriat paruk le singthum le somnga singthum le sanga minron peya chu VC te ne na hian pe turania chu chuan anin helaya hian a VC len danin dot ang dewa he poisa isem zai turania ti chuan anin an khu chunga momo chi sang te an thok thei don boka tin NEDP kan tia tuna sarkar flagship program a hian VC te na tho tur ni lem lo keimani department in a kan khoyo ma chuta chuanin veng sang na tho ani to a thomek zelania tuna hian 80% hi chu kan zo to a chu tuna hian an thok mek an thok zo to hloma then chuan to la thok mek te pon mani LED hian park in colony boka tuna hian vaireng te a khuan ruwa manna siam mek ania maro chu hon ala ni lowa boipui mek ania tin district park kan tia thingdola khian kan nei mek boka hi ki chu hon ania man reng ania amaro chu duangin thalaya tuite kan mulo pu that lo wangin duangin kan mang lei thei lowa maro chu revenue kan muangang te hi kan thelut verenga tun kum sani som puruk ni kum lampang ani chu sani som puruk som pasaria khan cheng sang riat le zathum som sari hi revenue kan mu veya chu sarkar ate po kan chung lut veya tuna hian NEDP tangin noi som ni
kan hmuwa chuta chuan tuizem lian deuh siama PhD te nena tangtlanga tui om reng tura thalaya po tui om reng thei tura malak me kani tia kha kan soidua pak nuam tak kan la siam tura kan in ngai ani LED larna pakhat chu loan housing loan kan ti te kha ni thina amaro chu tun na hian heng housing loan te hi kan pe hlei thei talowa kumni kumthum chu kan pe thei talowa amaro chu ma loan akha tu na hian anron rule mek renga nikum sang ni som pruk sang ni som pasaria po khan noi som pakhat chuang lai hi recovery kan neya chu district dang zong zong te aya kan ti that na po ania kan lom khop maya han rule theilo do po ma selangin midang district dangai chuan kan rule tha hi kan lom em ani ti chuan hemi VC kanen kolna konga hian thil chi sang ken te loma village council matters le village administration chungchang te VC na china kan soyang khan VC thu boy ang chi te hang chi kanen kolte aniatin hemi veng ming thak kananti kong pui thak veng thak kananti tin khobing thak kananti ang chi te po hi keimani subject ania tin soilan tongin animal control and taxation te po ania VC te hi kotlang nu le pan ni ti te po hi mi pui te hian thre thiamila kan du khop maya engkim mai hi VC te kuta kan da maro chunu le pang hian kanen lo ni te po hriat na te po hi kan nei boka chuwang chuan nu le pa an ni angin khotlang nei tu khotlang hroi tu an ni angin nu le pa i engemaw an that lo na po dom kang thei tu tur kan ni ti mi pui te po hi in thre thar leila i kan dua an chiat na lai ngor en saklovin enge an tlin lo na lai ngor an ei ru en ti lai ngor ni lo hian VC te tho pui thiamila kan khotlang ma son na ta nianin VC te hi tho pui thiamila an nuwa dingamila chu teng chuanin mi pui te hian support thatak hi peila te hi kan du ngoya kan han cha bok choni selangin a thome chungchu ka soi thei tok ni moi selangin kalome tuna kan clear hota le kan hmuang khanin kan sarkar department sang te hianin Kolasib district mipuitan te hianin na tam tak an thoka tin mipuitan le masona turin malanga tam tak ma chhop te po an nei ti kan sianga kan sarkar department sang malak na hianin an ni chaw ni lovin ke ni mipui te po hianin ti tur kan nei ve te le kan san vote kan shat chiana kan ti ve tur omni ti hi chi tharang u kati zong kha voina Kolasib focus program hun kan mang ho theide chu ani in zawain mang cha vek ule